'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ons is vanmôre by die Bromberg Hub, 'n restaurantkompleks wat behoort aan 'n baie goeie vriend van ons almal, ou Flip Marx. Ongelukkig moet ons sê Flip Marx lê nou al in 'n hospitaal in Abu Dhabi vir oor die 13 maande. Hy het 'n geweldige beroerteaanval gehad. Hy kan nie vandag teenwoordig wees nie. Maar in ons gebede en ons gedagtes is ons saam met Flip. Dis vir ons 'n besondere voorreg vandag om 4 van die stigterslede van spesmagte in die Suid-Afrikaanse weermag te hê om deel te neem aan hierdie program. Dit is ongelooflik om die 4 van u te verwelkom vandag hierso. Ek sê gisterand vir my vrou na ons gesprek. Ons het hier gesit en gesels. Hierdie is manne waarna ons opkyk met groot oë en groot agting voor het. En toe ons om hierdie tafel sit en gesels, dis gewone mense. En dit is wat so lekker is. Ek wil graag General Moore, Dewald de Beer, Samuel Dewald de Beer, Generaal Lambrecht, Samuel Koos, vir julle 4 sê, dit is vir my 'n besondere voorreg dat julle ingestem het om vandag deel te neem. 4 van die lewende lede, daar is 'n 5de lid wat ongelukkig nie vandag hier kon gewees het nie. Ek dink die 4 lede sal uitbrei baie tydens hierdie onderhoud oor die individu. Baie welkom en baie dankie dat julle vandag hier so deelneem. Ons het groot waardering daarvoor. Baie dankie. Dankie Dewald. Weer eens dankie Koos. Dankie hoor. At the end of my matric year, Dion Fourie, who is professor at UNISA, said to me, "What are you going to do next year?" And I said, "Well, I haven't decided yet. I thought university might be a good idea." And he said, "Well, why don't you volunteer to go to the Army Gymnasium? Because if you do that, you won't be called up afterwards. You go to the Army Gym, you do a year, and then you won't be called up after that." And I thought, well, that was a brilliant idea. I joined the Army Gymnasium, but the other advice he gave me was to get into a bungalow with only Afrikaans-speaking people. He said, there mustn't be another English-speaking person in the bungalow with you. And I did that. And when I came out after 12 months, I considered myself to be pretty bilingual. Not bad for someone from Durban. Once again, I was also the lead drummer. At the end of my period at the Army Gymnasium, my drill sergeant said to me, "Have you ever thought of joining the military academy, applying for the academy?" And he explained to me what the academy was. And he said, well, if you've got rich parents, they can send you to the university. But if you go to the academy, you can buy yourself out after graduation. After 3 years, buy yourself out and then follow any career at all. And I thought that wasn't a bad idea. So I applied and I was eventually accepted for the military academy. After 3 years at the academy, I was commissioned and I forgot to buy myself out. And I was posted to Walvis Bay as a company second in command, where I was responsible with the company commander for the training of national servicemen. My time in Walvis Bay was very short because it was the time when I had to do a lot of qualifying courses. The various support weapons, lieutenant to captain's course, etc., etc. So I spent a lot of time in Oudtshoorn, not knowing then that eventually I would be posted to Oudtshoorn with special forces. And one of the courses Nou laat weet hulle my, ek is gekeer om 'n SAS kering te gaan doen in Rhodesia saam met Jan Breitenberg. Toe sê die militêre college, nee, jy sal nog 'n jaar bly. En toe het ek 'n sense of humor failure gekry wat van niks skrik, want ek wou terug aan Valskermbataljon toe. En so 'n mate het ek toe besluit om 'n ontslag te neem. En my pa het 'n karavaanbesigheid gehad in Johannesburg en hy het al lank al aan my getorring om saam met hom in die besigheid te gaan. En ek het toe met my pa begin werk en spesifiek in 69 is die Randse Paaskou aan en ek is as deel van my pa se span om sy karavane te demonstreer en te smous. En hier kom majoor of kommandant Jan Breitenberg en sy vrou Ros verby en hy kom groet my daar. En hy het nie na karavane kom kyk nie. Hy het vir my gesê, Koos, ek wil jou terug hê, ons begin 'n nuwe eenheid. Ek wil hê jy moet een van my manne wees wat
verkennings of wat spesmagte gaan begin. Jan Breitenbach natuurlik, wat 'n groot aandeel in my hele leefwyse gehad van 1963, 62 af eintlik. Toe het ek by die Valskammerleon in Bloemfontein gearriveer op die 8 Augustus 1962. Koos Mokrof my instrukteur en Jan Breitenbach was die adjudant van Valskammerleon. Okay, daarvanaf toe ek nou Valskammerleon klaar, toe ek deel 1 klaar gemaak, instrukteur. Toe ek by 1 SSB Landsvaartkameleon ingedeel het ons gereeld kon spring as instrukteur. En daar het eendag 'n berig deurgekom. Toe vra generaal, wat was die man se naam tog? Fraser. Bob Fraser. Hy soek iemand om die skoolkadette en die kommandos stelsels te gaan stig in Suid-Afrika. 'n Instrukteur. Kyk ek aan op, toe gaan ek. Arriveer ek in Windhoek. Ontmoet ek daar 'n baie interessante man met die naam van generaal Loods. Toe was hy die bevelvoerder van Suid-Afrika Kommandoement. En kort rukkie na hom, toe hy weg, toe ek die eer en die voorreg gehad om ook vir generaal Magnus belang. Nou, was hy my volgende bevelvoerder daar gewees. En toe het ek natuurlik 6 maande van die jaar, het ek die suide van Suid-Afrika, met 'n ou Unimog, 'n ou Bedford, met my bankies en my lesing goed om al my goed agter en nou Jay, my ou kleerling was saam met my gery. Ag, mag nie gesê kleerling, hy het woedend kwaad geraak. Hy het gesê ek is 'n rebel bastard. Ek is nie 'n kleerling nie. Onthou dit meneer. Ou Jay, ek het hom later geleer Sari Mare sing in Suikerbossetjie net om die pad om te kry want dis wyd. Van Windhoek af Keetmanshoop toe, dit was vir ons nie wyd nie, want dit is maar 600 km, dis net nie. En dan natuurlik begin ek in die suide van Suid-Afrika by elke dorpie, Derm, op Arnos, op Sousesvlei, in al die plekke, gestig ek 'n peloton. Brandstein 303, handgranaat, sal die Here eer bewys, en so 'n bietjie veldkuns en skietkunsopleiding. En boskuns. En dan skuif ek na die volgende dorp. So gaan ek 6 maande suid, 6 maande noord, en die volgende jaar dan wes en 6 maande oos en wes. Tot ek omtrent in elke dorpie in Suid-Afrika, in elke kommandogebied, want ek kry altyd, ek heb 'n peloton gestig. Nou daar het ek toe weer in 1966 was ek daar, in 1967 toe arriveer weer daar, en Windhoek wat die opleiding kom oorneem van die hele Suid-Afrika, Jan Breitenbach. En dis nou terwyl ek daar was, toe het ons oefening vasvat gehad, hy sê dat van goed, en ek was die vyand en hulle kon my nooit vang nie, kon my nooit in die hande kry nie. Toe kom hy eendag by my toe sê vir my, hoor jy gaan 'n spesialiste eenheid begin, ek soek jou kennis. Stel jy belang? Sê ek ja, ek stel belang, nie probleem. Jan was tasked with organizing the first specialist infantry training course. And I was volunteered for that. And we went to 1 parachute battalion and we met Jan Breitenbach and Potty Yogi Potgieter. And from there, that's a nice long story. The bottom line, after this, I actually lost 20 pounds, which was actually 9 kilograms in weight at the end of the course. But we spent a week on the training area in Bloemfontein. What impressed me was Jan, his ability and Potty's ability to actually enthuse in as the correct military responses and reactions, because they used to shoot in amongst us when we were doing fire and movement or crawling or whatever. And training became very real to me. One of the things Jan taught us is a Langenhoven saying, as die kort pad die beste pad is, sou die lang pad ook daar geloop het. Now we learned that he set us off from Leipitz Kloof, we had to walk over the mountains to the Kango Caves. Now if you can look on the map, that's a pretty tough exercise to do. And when you start off, you take the compass bearing, you reckon, ag, ons klim sommer hierdie koppietjie uit. Dis eintlik 'n berg. And then you eventually click, no, let's rather go on the contours and we'll still get there if we just do the map reading correctly. That was a very real lesson learnt in taking the shortcut or the easy route. And
MJ Potty, nou Yogi Potgieter. Ja. Hy het ook tot 'n mate oorlewing aangebied en dan ook medies. Hy was 'n mediese deskundige, 'n goeie ou in jou span te hê. Ek onthou as hy gepraat het van oorlewing. Jy weet, hy sê alles in jou lewenskit pas in hierdie klein blikkie in. Hy sê en dan sit jy net 'n stuk vislyn in en 'n vishoek. Hy sê en dan het jy 'n vuurtjie en dan sit jy dit by en dit weeg niks en dan sit jy dit by en dit weeg niks. Aan die einde van die dag gaan weeg hy blikkie niks nie. Kanaas was die demolisie expert. 'n Deskundige met springstof. So daar was 'n bietjie van alles gewees en Dewald met sy boskuns en spoorsnykennis. Ja, maar ek wil sê in my opinie, Jan Breitenbach was die beste kleinspan leier wat hierdie land al ooit gesien het. Hy was eintlik 'n buddy vir almal van ons. Hy was nooit 'n jy sal hom nooit gesien het dat hy byvoorbeeld 'n rang getrek het of wat ook al die soort van goed nie. Hy het as hy die moeder geraak het, dan sê hy en dan jy weet, hier kom dit nou. Jy het gedoen wat jy nie moes gedoen het nie. And he always led from the front. Ja, Hy het nooit sy vorige ervaring of ondervinding op jou afgestempel. Hy het jy weet gesê we do it like this. Hy het dit gedoen real time met ons daarso. Ja. En werklik hy was op navigasie het ek baie by hom geleer. Dit was so maklik. En ek en John en Trevor Kanaas en Potty en Piet Fires was nou die span wat Frankryk toe is. Toe ons daar kom toe word ons met uniform uitgereik en toe hierdie Berry en hy dra verkeerd om soos ons, jy trek hom linkerkant af. Hy's nou te klein, hy het na 50 jaar het hy gekrimp en ek kan hom nie by kop kry nie om te demonstreer. But we had a competition against the French, Ja. and we beat them in long range, didn't we? 300 meter. Whereas with pistols and carbines, they beat us. They had a Sol Major who was pretty, one would almost say built like a gorilla. And even with a great coat on, he could produce a weapon in seconds and have it ready to shoot. He was our mentor there. It was absolutely fantastic. And also the first time that I'd heard about instinctive shooting. Yeah. In other words, they'd throw up a tin and then you'd take a shot at that. Taught us how to do instinctive shooting. That is. But I think the main emphasis was on clandestine air operations because they had the experience with people during the Second World War. Dropping them into France and so on. Working with the partisans and so on. Yes. Maar Koos, jy sal dalk waardeer, hulle vliegtuie was nie so sterk geweest nie, die Noah Atlas. En ons 6 is gekiet en ons doen 'n sprong saam met hulle en ons doen alle een valskerm bataljon SOP's doen ons hierdie shuffle down. Jeeslike in hierdie ou is so bang ons breek hulle vliegtuig want hulle exit van die vliegtuig wat die ou sit maar daar en hy maak net seker hy's opgehoek en dan klim hy net uit. En ons is nog hier very paraat om. This morning when I welcomed you all, I said it's a privilege to have you here and for the fact that you attended the program on the invite. But I never expected in my wildest dreams to hear what I've heard today during the interviews and the group discussion. To me it was a privilege to listen to it. I think I am extremely privileged. There's a lot of people that would pay a lot of money to hear what I've heard today. But thank you very much once again. And travel safely wherever you go from here. But as a small token of appreciation, I would like to hand you each with a cap. We all started there. And then we moved on across the Rubicon, and that's the idea of having Underkant the Rubicon on top of the badge. We've moved on, and we've all moved on successfully. And I would like to hand each of you one of these. I hope it get a special place, or that you will wear it from time to time. Thank you very much. Koos. Baie dankie. Baie dankie. 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 And we would like to take a photograph with all of you wearing it. John, Baie thank you dankie, so Nisie. much. Dankie. I really appreciate. General, thank you very much. Thanks. Highly John. appreciate it. Yes. Jawel. Dankie, Max. Baie dankie hoor. Baie dankie. Goed gaan, daar's julle. En die regterhand wat hierdie groep bymekaar gebring het en alles gereël het, ou ek.
Ek wil sommer joune ook oorhandig vir jou. Ig is van die begin af saam met my in die projek. Hy's my wingman en dis ongelooflik lekker om jou hier te hê. Ig. Baie dankie hoor. Baie dankie. Daar's hy. Voorreg. Dankie. Sluit daar by die manne aan met jou kap. Baie dankie.